Zdravo! Sve što treba da znate o novoj Galaxy Z seriji telefona saznaćete upravo sad. Nova generacija uređaja Z serije kompanije Samsung je nešto što smo dugo i željno iščekivali. Ova Z serija definitivno nadmašuje očekivanja i najzahtevnijih korisnika. Krećem sa Galaxy Z Flip 4 modelom. Koncept je identičan. Telefon sa ekranom od 6,7 inča koji se preklapa. Dizajn toliko malo je izmenjen da većina i neće razlikovati Flip 4 od Flipa 3. Aluminijum ivice su nešto manje zaobljene od prethodnog modela, što omogućuje lakše rukovanje jednom rukom. Kada pogledate specifikacije, kamere izgledaju identične kao na prethodniku, ali nije baš u potpunosti tako. Glavna kamera opremljena je OIS stabilizacijom. Dobila je 65% svetli senzor. Pikseli su veći sa 1,4 na 1,8 piksela, što najbolje oslikava kada kameru koristite u noćnom modu. Sočiva na leđima telefona, 2 od po 12 megapiksela glavna i ultra širokougaona. Selfie kamera je ista, 10 megapiksela, snima 4K video. Zadovoljava sva očekivanja selfie kamere, a postavljanjem uređaja u polupreklepen položaj lako ćete ga namestiti i snimiti sami sebe. Sve kamere i danju i noću prave izvrsne fotografije, izraženih boja sa puno detalja. Kapacitet litijum polimerske baterije od 3700 mAh je jedno od poboljšanja u odnosu na svog prethodnika. Galaxy Z Flip 4 je vodootporan po sertifikatu, pa će preživeti uranjanje u vodu do dubine od 1,5 metra do 30 minuta. Uz Samsung Galaxy Z Flip 4 i Samsung Z Fold 4 je vodootporan preklopni mobilni telefon. Oni su jedini modeli na tržištu koji mogu da se pohvale ovom opcijom. Ovaj Dynamic AMOLED ekran od 7,6 inča je impresivan i osvaja na prvi pogled dodir. Ekran omogućava jasnije korišćenje svih aplikacija sa više opcija za više zadataka. Uz širokougaonu kameru od 50 megapiksela i ostale kamere, pravi neverovatne fotografije i videozapise čak i u noćnom režimu, zahvaljujući funkciji Nightography. Galaxy Z Fold 4 je prvi uređaj koji koristi operativni sistem Android 12L, koji je posebno napravljen za velike ekrane preklopnih uređaja. Galaxy Z Fold 4 ima podršku S Pen, a novi izgled funkcije Taskbar pruža bolju koordinaciju između favorizovanih aplikacija. Interna memorija od 256 GB i RAM memorija od 12 GB čine da Z Fold 4 pruža neverovatnu funkcionalnost i maksimalnu produktivnost. Litijum polimerska baterija je kapaciteta 4400 mAh, koja se uz brzo punjenje od 25 W puni bateriju 50% za 30 minuta. Multimedijalna zabava na ovom modelu telefona je zagarantovana. Pored ogromnog ekrana, tu su i stereo zvučnici koji pružaju fenomenalan zvuk. Galaxy Z Flip 4 i Z Fold 4 zaslužili su da im se posveti podjednaka pažnja. Ja imam favorita, a vi vašeg favorita iz Samsung Z serije možete već sad poručiti na sajtu tehnomanija.rs. Prijetno!